Нэг актер үзүүлэгчд ханаа төрүүл үзүүлнэ. Хөнгөн яах юм бол гэрээрээ жоохон сото сумсаар зайлал аарцсан юм уулгаал. Тэгээд маагч эндээс нөгөө нэг 15 км болохоор заримдаа нөгөө мотоциклд явдаг ус тэрэндээ л хүүтэн л ах. Тэрнээс актер нэг хүнд асуудал гарна. Энэ бүх хугацаанд бол их хүүхдийн антивтер маань захин хэлбэрт бол бүрэнгээр бол шилжээгүй байсан. Ялгаа нэг юм бол төвтрээ бол харж нөгөө утсан дээр юм Монгол байдаг болохоор тэрнээс харахад бас арай илүү хялбар байсан амархан. Заавал нөгөө очиж хийцээ яах бол гэхгүй шууд утсан дээр мэдээлэл ирж байгаа болохоор.แต่หลังจากมี EAR มาก็รู้สึกว่าสะดวกสบายให้พวกเราหลายที่สุดเนาะแล้วก็ช่วยให้พวกเราได้หลายประหยัดเวลาและเวียกงานของเด็กก็เฮ็ดให้เด็กเข้าถึงการบริการหลายขึ้นเนาะทุกที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันในแต่ละขั้นอันนี้แม่นเฮ็ดแล้วมันดีเลย Access is a big problem in PNG. 40% of the population are not reaching the health services at the most remote rural areas of PNG. 60% of children are not properly protected. They are at high risk. Because of that, anytime there can be an outbreak. I use the M-Supply tablet. It made job easy for me as a nurse. It has really impacted services here at Well Baby. ខ្ញុំដំបូងខ្ញុំថាចេះអូរៀនអីទៅបែប digital ហ្នឹងហើយរៀនមិនទៅហើយមានផលលំបាកមិនទៅដល់ពេលចាប់ផ្ដើមបានភ្ជាប់ app បានបញ្ចូល app ហ្នឹងបានមកងាយស្រួលជាងអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងរៀន ចឹងការជួយគ្រប់គ្រងរួមគ្នាពីយមសាសនិងពីអង្គការជប៉ុននេះគឺមានសារៈសំខាន់ដែលជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទិន្នន័យសុខាភិបាលរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើង We hope to see that the immunization rate in Cambodia for children will significantly increase over the years with the digitizing of systems. For every child a healthy future ដើម្បីកុមារគ្រប់រូបមានអនាគតល្អប្រសើរ For every child a healthy future ដើម្បីកុមារគ្រប់រូបមានអនាគតល្អប្រសើរ